'n klassieke storie uit Afrika begin altyd om 'n vuur. Ja, daar, okay. Jo, daar's 'n hele trop van hulle. Sien net die oogies. Steve is besig om hierso op die foon te praat, op die satellietfoon. En die volgende oomblik sien hy net hier 'n hele trop hyenas wat op hom afgehardloop kom. These hyenas' eyes came running towards me. I mean, I had to run away from them. I mean, they were jogging directly at us. Oh, I saw No, that. no, no, it was with intent. With intent. These things are very hungry. Om op Chiefs Eiland in die Okavango Delta te kamp sou altyd gevaarlik wees, want dis Afrika se roofdier Mekka. En is hier waar ons nou omring is deur 'n groep nuuskierige en voorbarige hyenas. So how big do you think this clan is? I mean, it can be up to 50 hyenas. We've probably only seen 15 or 20 of them, but they have moved around us here. There's still ones here watching, approaching. We have to just watch them tonight. Yeah, I mean, the one came right into the camp. Well, we were just sort of merrily cooking away, and then suddenly we started hearing all these hyena appear from everywhere. And one came extremely close. Then I suddenly realized he was on the ground, chewing something. He was chewing the plastic tip cover of my spear. KG actually charged him and managed to retrieve it, but no, they're just absolutely everywhere right now. So we're just battening down the hatches and getting everything under control. See, there's the saliva, the bite marks. Straight plastic has been chewing that. Ja, so dis nogal spookagtig om so al die oë te sien blink. Van die hele trop wat so na mense staan en kyk. I think every day from now on in will sort of pale in comparison a little bit compared to what we've just experienced. Die span het 'n ongekende aantal onder onsies met wilde diere gehad, soos ons dieper en dieper in die Okavango in beweeg het. Die was een van vele skrikwekkende ervarings. Dis September in Botswana en die 2013 Okavango Vlei-land voëlopnamespan het alreeds 'n lang reis agter die blad. Van hul vertrekpunt deur die Mense se Delta tot by sy hoofstad in Jedibe. From Jedibe, we took the channel down, we crossed the Jar, Malachite kingfisher. and came up into this area, the Madanari area, the Madanari Island, this mythical place that no one can get to for the last 60 years. Met Madinari se palmbome agter hulle teen die horison geets, het hulle suidwes beweeg, al trekkend en stotend deur die doolhof van riete. Okay. En na hulle hulself letterlik uit die moeras gegrawe het hulle uiteindelik die hoofbestemming bereik. Chiefs Island. This system of islands, one of the most beautiful places on earth. And then we commenced into what we all recognize as paradise. Chiefs Eiland is die grootste landmassa in die Okavango Delta en 'n plek wat deur mite en legende beskerm word. Daar word gesê dat as jy hier snork, jy deur 'n leeu opgevreet gaan word. Dis hier waar ons die meeste voëls en 'n ontsettende verskeidenheid wild sien. Dis my eerste dag op 'n Mokoro en ek is letterlik verstom deur die absolute ontploffing van lewe oral om my. Ja, dit is moeilik om te beskryf hoe hierdie plek is. Dit is net 'n absolute paradys. Ek weet dit klink soos 'n klise, maar dit is 'n regte wildernis wonderwêreld. Oral waar daar water is daar lewe en hierdie plek wemel van lewe. Huge amount of bird life here. I mean, you got 24 wattle crane right there. I mean, it's that number of breeding pairs in the whole of South Africa. Die voëllewe is ongelooflik. Die getalle hou net aan toeneem soos ons deur hierdie paradys beweeg. En soos alle vorige voëlopname rekords verbreek word, sak daar 'n stille ontzag oor die span neer. Nou dat verskeie lande druk uitoefen om die delta se hulpbronne te tap en die erts te myn, word voëls gesien as die hoofaanwysers van verandering in hierdie stelsel. We've chosen birds because they can simply choose with their wings, especially wetland birds. They will use aerial surveillance, coming over an area, looking at the water levels and the potential for food and breeding sites. So as soon as we start changing the flood regime in a very sensitive system like this one,
they will choose to go elsewhere. And we will notice that difference very, very quickly. Verskillende spesies dui verskillende dinge aan. Die oorvloed van visarende om ons wys byvoorbeeld dat die visbevolking hier so gesond is dat die visarende selfs hulle gebiede teen mekaar verdedig. Similar to the little frogs that we find in here. They're indicators too, but they're quite static, and if they disappear, it's a massive, massive problem. The birds will be the first sign of significant change. Terwyl ons om Chiefs Eiland beweeg, is dit nie water wat nou die probleem is nie, maar die verkeer. Daar's heelwat waterwoede, veral as jy nie jou volgafstand hou nie. Hoewel daar genoeg water is om onsself met die pale voort te dryf, is daar nie genoeg om van sommige diere weg te kom nie. Yeah. You know, that thing will eat you. What is it? It's a crocodile. The head was so big, we mistook it for a hippo. There's a massive, massive crocodile just in this water here. We saw another one slip in from that bank there. So, gotta be careful. Met so baie seekoeie en krokodille in die water, word oorlewing, bo en behalwe voëlskyk, nou ook 'n prioriteit. GB. En laat ek jou nou vertel, daar's min dinge so intimiderend soos 'n bevoeterde ou seekoeibil. Keer op keer word ons deur groot troppe seekoeie en territoriale bulle verjaag. So is nou net verby 'n groot krokodil hier so in die water links van my. En om die draai hier voor is 'n jong olifantbil wat lekker in die water speel en tussen die bissies besig is om te wei. Jy weet, dit is nou maar net een van daardie dae wanneer groot, gevaarlike diere met jou werkskedule inmeng en jy al hoe meer agterraak. We have to stay focused on the research. And these delays are just delays. I mean, it just changes our schedule. It doesn't change the research. But I never imagined it like this. I mean, where we literally losing days. Every 3 days we lose a day because we just don't get anywhere. Very frustrating. En so gaan die dae op dieselfde trant aan. Nou sit die diere wat in hierdie laaste gebiede waar daar nog baie water is, inbeweeg het, wat ons tog vertraag. Om die verlore tyd in te haal, moet ons elke dag 'n bietjie later op die water bly. Iets wat ons tot nou toe vermy het. Een middag, terwyl ons deur 'n baie nou kanaal beweeg, hang die swaar reuk van 'n verrottende karkas in die lug. It really is Croc Alley, eh? Crocs everywhere, bones in the water. The crocodile in front of you, in front of you. Hierdie moet krokodillaan wees. Yslike reptiele net waar jy kyk. Oh, right there, big, huge. Don't touch it, GB. No, look here. Big one in front. Skielik is daar 'n monsteragtige krokodil reg voor ons in die water en in plaas van wal toe beweeg, draai hy om. It's coming around. Hy pyl reg op ons af en ons het geen idee wat volgende is nie. Okay, let's just get the paddle. Gently. Yes, nothing look me in the eye, man. Get to his teeth. Yeah, we've got tons of crocodiles. Our tablet's not run out because there's just so many sightings, thousands of them today. But those crocs, phew, that big one, I saw his teeth. Yo, I thought he was going to take out John. I really did. Yeah, we were poling along and Steve called a crocodile and did very well to get off of the channel, and he stopped right here next to me. And I thought that was it. I thought he was going to launch out at me, but thankfully he went out and under the boat. Die Okavango Vlei-land voëlopname is veel meer as 'n navorsingsprojek. Dis 'n wildernisondervinding wat 'n band tussen ons en ons geskiedenis smee. Very, very important that human beings continue to interact with this system, because every time we do, we learn how to be part of this planet. If we take that away,
then human beings will never have the opportunity to learn that one little secret, or those secrets that we need to survive another 1,000 years, another 5,000 years, to continue on this planet. Because right now, we're just about to leave. And the only place we're going to find out how to save everything, those secrets come sitting quietly in this wilderness and other wildernesses around the world. We need to be very conscious of that, because in the next 10 to 15 years, we're going to lose our last wilderness area on Earth, and then we're lost. Cheers man. Na 5 dae saam met die span, is dit tyd om te groet. Ek laat hulle agter op die walle van die Bora-kanaal en geniet my laaste oomblikke hier in die paradys. Ja, dit is tyd om te gaan. Dit was 'n ongelooflike ervaring hierso in die Okavango Delta. En alhoewel ons nou hier weggaan, neem ek 'n stukkie van die delta saam met my. Ons styg van 'n beskeie aanloopbaan af op en ek soek die span daar deur onder ons. Dalk verdwaal in die riete of al koestend uit die pad van seekoeie. En ek wens ek was daar om die laaste entjie saam met hulle tot in Maun aan te pak. Dis amper 'n kultuurskok om weer terug te wees in die moderne beskawing. En ek kan nie help om te dink hoe hartseer dit sal wees as die hele planeet eendag so lyk nie. Met ons steeds groeiende stede en 'n gebrek aan respek vir die omgewing, is ons riviere besoedel en ons visgetalle uitgedun. Wanneer laas het jy varswater vis geëet of water direk uit die rivier gedrink? Op hierdie oomblik word opnames deur die regerings van Namibië, Angola, Botswana en Suid-Afrika saam met hul vennote gemaak om minerale in die mees kosbare gedeeltes van die delta te vind. In 2014 gaan UNESCO oor wêrelderfenisstatus vir die delta stem. Indien dit toegeken word, sal dit verseker dat ons laaste oorblywende onomheinde wildernis bewaar word. If we lose this system, if we lose this place, we lose the elephants, we lose the second largest lion population in the world, then we lose their home. And this is the last place, really, the last place in southern Africa where these animals can migrate freely. We need now to protect this place in Botswana for our global heritage, for our own sakes. Because a wilderness place like this do not exist anymore in this world.